kuri wowe ukurikira gahunda za URUMURI MEDIA, umwanya w'amakuru agezweho mu rurimi rw'ikinyarwanda. Amakuru haraza kwibanda ku ngingo z'ingenzi zikurikira. Mu karere ka Gasabo, umuganga ndetse n'umuforomokazi barashinjwa kwica umukozi wabo wo mu rugo. Turabwira kandi ko mu karere ka Ngoma umubyeyi akurikiranyweho gusambanya umwana we akanamutera inda. Turaza kunyarukira hanze y'u Rwanda tubabwire yuko kajugujugu y'igisirikare cya Amerika yagonganye n'indege ya American Airlines. Muri Sudani y'Epfo naho impanuka y'indege yaguyemo abantu 20 hakarokoka umuntu umwe gusa. Muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, iki gihugu cyasabye abanyamerika bacyo bari muri Repubulika Demokarasi ya Kongo kwigengesera ndetse no kuhava vuba na bwangu. Kuri uyu wa kane mu kiganiro n'abanyamakuru, Colonel Nanga ukuriye AFC na M23 yavuze yuko gahunda yabo ari ukujya i Kinshasa. Musaba niba uri mushya ko wakora subscribe ndetse ugakanda no kukazogera kugira ngo amakuru n'ibiganiro byacu tugenda tubagezaho bitazajya bigucika. Nongeye kuguha ikaze mu makuru yacu ku buryo burambuye. Aya makuru reka tuyahere mu mujyi wa Kigali mu karere ka Gasabo, ahavugwa inkuru y'umuganga ndetse n'umugore we w'umuforomokazi bakurikiranyweho icyaha cyo kugambirira kwica umukozi wabo wo mu rugo. Urukiko rwisumbuye rwa Gasabo mu mujyi wa Kigali rwaburanishije urubanza ruregwamo umuganga n'umugore we w'umuforomokazi bashinjwa kwica umwana w'umukobwa wigeze kubakorera. Byavugwaga ko uyu mukobwa wishwe yabyaranye na shebuja, hanyuma bakaba baranamuzizaga ko ari we waba wararoze nyirabuja uburwayi yari arwaye. Ubushinjacyaha bukuru buvuga ko umugambi wo kumwica wateguwe n'abaregwa, hanyuma bashaka agatsiko k'abantu bazica uwo mukobwa. Uko byatangajwe n'ubushinjacyaha ku itariki ya 5 Kanama umwaka wa 2024, ngo nibwo umukobwa wabakoreraga mu rugo yishwe atewe icyuma mu ijosi. Abaregwa bakaba bakurikiranyweho ibyaha birimo icyaha cyo gushyiraho umutwe w'abagizi ba nabi cyangwa kuwujyamo, giteganywa kandi gihanishwa n'ingingo ya 224 y'itegeko nimero 68/2018 ryo kuwa 30 Kanama 2018 riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange. Aba baregwa bakurikiranyweho kandi ikindi cyaha cy'ubwicanyi bukozwe ku bushake. Iki cyaha kikaba giteganywa kandi gihanishwa n'ingingo y'107 y'itegeko nimero 68/2018 ryo kuwa 30 Kanama 2018 riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange. Aba bombi kandi barashinjwa kugira uruhare mu gucura umugambi wo gukora icyaha giteganywa kandi gihanishwa ingingo ya 20 y'itegeko nimero 68/2018 ryo kuwa 30 Kanama 2018 riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange. Abaregwa nabo bahawe umwanya wo kwisobanura ku byo baregwa. Ni nyuma y'uko urukiko rwahaye ubushinjacyaha umwanya wo gusobanura imikorere y'ibyaha bashinjwa no kugaragaza uruhare rwabo ndetse n'ibihano busabira buri wese. Mu gihe kandi uru rubanza rwapfundikiwe rukaba ruzasomwa tariki ya 22 Cyanare umwaka wa 2025. Dukomeje n'aya makuru, reka tubabwire yuko mu karere ka Ngoma havugwa inkuru y'umubyeyi ukurikiranyweho gusambanya umwana we akamutera inda bikaza kurangira inda nayo ivuyemo.
karere ka Ngoma mu ntara y'Iburasirazuba urukiko rwakiriye ikirego cy'umugabo wasambanyije umwana we w'umukobwa w'imyaka 16 akanamutera inda. Ubushinjacyaha ku rwego rwisumbuye rwa Ngoma bwaregeye urukiko buvuga ko icyaha umugabo akurikiranyweho yagikoze mu kwezi kwa Kamena umwaka wa 2024 agikorera mu mudugudu w'Umunini akagari ka Kanyangese umurenge wa Gahengeri w'akarere ka Rwamagana, bitewe n'uko nyina w'uyu mwana w'umukobwa yari yarashatse undi mugabo uregwa akurikiranyweho kuba yarasambanyije umwana we inshuro nyinshi kugeza amuteye n'inda ikanavamo. Ahanini biravugwa yuko uyu mubyeyi yabanaga n'uyu mwana mu nzu. Nk'uko Bwiza dukesha iyi nkuru yabyanditse, ubushinjacyaha bukuru buvuga ko uregwa yemera icyaha ashinjwa kandi agasobanura n'uko yagikoze. Mu mategeko n'ibihano icyaha akurikiranyweho giteganywa kandi gihanishwa ingingo ya 14 y'itegeko nimero 59 akarongo kaberamye 2023 ryo kuwa 5 Ukuboza 2023 rihindura itegeko nimero 68 akarongo kaberamye 2018 ryo kuwa 30 Kanama 2018 riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange. Reka kandi tubabwire yuko Corneille Nangaa ukuriye AFC na M23 yavuze ko gahunda yabo hari ukujya Kinshasa. Corneille Nangaa ukuriye ihuriro rya AFC na M23 yabwiye abanyamakuru higoma ko badahari ngo bahave kuko naho kujya handi bafite. Yavuze ko kubohora Kongo bizagera i Kinshasa. Mu kiganiro n'abanyamakuru, Corneille Nangaa uyu munsi yavuze ko bagiye kuzana ubuzima bushya mu mujyi wa Goma, harimo kusukura, gutangira ibikorwa by'iterambere no gufasha abaturage gusubira mu byabo. Nangaa yashinje leta ya Tshisekedi gufata impunzi bugwate, kugira ubutegetsi bushingiye ku rwango no guheza bamwe bishingiye ku bwoko. Yavuze ko Tshisekedi yahaye intwara abaturage badafite imyitozo, ahamagaza abacanshuro n'ingabo z'amahanga harimo SADC, abarundi, abacanshuro na FDLR, Maimai na Wazalendo, kandi ko bose batsinzwe. Nangaa yasezeranyije kubana neza n'abaturanyi ba Kongo. Mu magambo ye yagize ati, twafashe intwaro kubera ingingo ya 64 y'itegeko nshinga isaba buri wese kurwanya ukoresha ubutegetsi mu nyungu ze. Yamaganye abavuga ko ihuriro AFC na M23 rifashwa n'u Rwanda atari byo, ko bo barwana bashaka kubaho mu gihe abandi barwanira guhembwa. Twerekeje muri Sudani y'Epfo, impanuka y'indege yahitanye 20 harokoka umwe. Minisitiri w'itangazamakuru muri leta ya Unity yatangaje ko indege nto yari itwaye abakoraga mu bijyanye na peteroli muri leta ya Unity muri Sudani y'Epfo yahanutse mu gitondo cyo kuri uyu wa gatatu ushize ubwo yerekezaga mu murwa mukuru Juba. Abantu 20 bahasiga ubuzima. Minisitiri yatangaje ko abagenzi bari bayirimo bari abakozi mu bijyanye na peteroli b'isosiyete Greater Pioneer Operating Company ihuriwemo n'isosiyete y'Ubushinwa China National Petroleum Corporation n'isosiyete ya leta yita ku bya peteroli Nile Petroleum Corporation. Mu bapfuye harimo Abashinwa 2 n'Umuhinde 1. Bipal nta bindi bisobanuro yatanze ku cyateje iyo mpanuka nk'uko iyi nkuru dukesha Reuters ivuga. Ibitangazamakuru byari byabanje kuvuga ko hapfuye abantu 18, ariko Bipal yaje kuvuga ko abantu 2 bari barusimbutse nyuma baje kwitaba Imana. Umwe yarokotse. Muri iki gihugu cya Sudani y'Epfo muri Nzeri 2018 abantu batari munsi ya 19 bazize impanuka ubwo indege nto yari itwaye abagenzi ibavanye mu murwa mukuru Juba ibajyanye mu mujyi wa Ilol yahanukaga. Abandi bantu babarirwa muri mirongo mu 2015 bapfuye igihe indege itwara imizigo yagwaga ikimara guhaguruka ku kibuga cy'indege cy'umurwa mukuru Juba.
Dukomeje kandi n'amakuru yerekeranye n'impanuka kajugujugu y'igisirikare cy'Amerika yagonganye n'indege ya American Airlines. Indege ya kajugujugu y'igisirikare cy'Amerika yo mu bwoko bwa UH-60 Black Hawk yagonganye n'indege ntoya ya American Airlines hafi y'ikibuga cy'indege cya Reagan Washington National muri leta ya Virginia igwa mu ruzi. Impanuka yabaye mu masaha ya nijoro kuwa gatatu ikaba imaze kugwamo abantu benshi nk'uko inzego z'ubutabazi zabitangaje. Itangazo ryatanzwe n'igisirikare cy'Amerika rivuga ko iyo kajugujugu yari iri mu myitozo hitwaye abasirikare batatu ariko nta bayobozi bakomeye bari bayirimo. Ku rundi ruhande indege ya American Airlines itwaye abagenzi 60 n'abakozi 4